We'll be right back.
Amen. Nibazamure. Mwasa mikrofone. Hari hasigaye iminota 2. Timona ko mfite isaha hano. Iminota 2 ninde wakase. Gana kubitemo.
Mana nakwiriye guhimbazwa ko kuri Mana natwe tukaba abantu. Kuri Mana kugira neza kwawe n'urukundo rwawe rwinshi. Twuzuye amashimwe kuri uyu mugoroba. Kuzukoze ku bwoko bwawe kutunejeje ubugingo bwacu n'imitima yacu. Remasite remezene venefari. Mana urakomeye kandi ukwiye guhimbazwa n'amoko yose. Kuko uruwera kandi ugira neza ibihe bigaha ibindi. Tunazarara agakiza kawe. Tunazarara agakiza twabonye ku buntu. Mwanditse we yaravuze ngo twarabakugirirwa nabi nk'abandi bose. Ariko uraza utugirira neza. Udukunda urukundo ruzira kiguzi twatanze. Nawe mwami Mana yacu uhimbazwe. Ugirira neza abariya bose basubiye inyuma. Ugirira neza abariya bose bakikitiranya ukuri. Ugirira neza abariya bose bacumbagira bagateranya ukuri n'ukutari ukuri. Washe gukuraho ibidakwiriye n'ibitabereye. Washe kwigarura imitima y'ubwoko bwa n'itorero rya Muhammad. Gendera mu batora mu bakuru. Ubashe kugira neza. Ubashe kurema no guhindura bitagahindutse muri ndukiye. Izina ryawe rihimbaza none kuzagira ibiteka ryose. Amen. Dushauti haleluya. Dushauti haleluya. No. Mutege. Yes. Yes. Saa 11 ntiziraba. No kuri ntiziraba. Yes. Naciye ku ruhande numva ko ntabandi baririmbye. No kuvuga abandi baririmbye bariho. Nindutira na Yes. Umuvuga butumwa avuze saa 11 na saa 12. Yemi. Simuzo bamwumvise. None mwaretse tukakuramo saa 10. Duweze mane cyubahiro. Yes. Umva simbivuze kubera ikipi. Yes. Duweze mane cyubahiro. Yes. Duweze mane cyubahiro. Hallelujah! Kongera duweze mane. Bro! Mutegere. Kongera duhudumye kandi gato. Haleluya ni pendo kubwa. Sinalotoka moyoni. Yes. E Mungu wangu nakuomba nijaze pendo lako tele. Uja umuntu udushaka kurakara ngo bongeye aba yabinaniwe ntaba yabitoye. Tugiye gusubiramo ari ikintu narimbwiye kiyongozi hano. Tubwire Imana ibakore mu izina rya Yesu. Amen. Ibikore mu izina rya Yesu. Saa 11 zuzuye turama twicara tayi. Witonda bukeya ducurangiza. Ngaho busy. Ngaho bazureke batere haleluya. President yambwiye ngo dutere haleluya. Ntabwo nitokeje. Semeni haleluya. Amen. Duweze cyubahiro. Zamamaza intsinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe. Abazango mugao Yesu ni twari ngabara nananirwa arakomeye. Nawo igitinyiro cye tuzuye muri isi yose. Nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye. Haleluya. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu. Cyubahiro no kunesha nabyo n'ibyo. Iherezo ni Uwiteka arakomeye. Zamura ibiganza. Amen. Turangudumira. None ga abantu bafite
tunganya tuze kubita amakiki wino mbere hakiri kare mawangalo tati talama imefare de desafine mori turanga bizi. Bwana Yesu asifiwe. Acha nishauti haleluya na mimi. Hebu nyosha mkono wako tushauti haleluya. Tushauti haleluya. Haleluya, haleluya. Nyosha mkono wako na wewe umeketi. Zamura ukuboko kwa dohezi mani. Zamura kandi nawe uri inyuma. Nawe zamura utarazamura. Pranari de noyo desafine mori. Zamura nawe. Zamura cyane. Haleluya! Haleluya! Tuzamura Imana icyubahiro. Zamura Imana icyubahiro. Zamura Imana icyubahiro. Abashumba nawe nimuzamura Imana. Haleluya! 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 Bwana Yesu asifiwe. Kama tuzamura Imana icyubahiro. Atukuzwe. Zamura nawe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Itoka papa. Ito.
garde. Yes. mwicare. Bwana sifiwe. Murakoze, Imana ibaha umugisha amaze kuramya mu gisirimba. Amen. Amateraniro ameze neza, turasoza saa 3 z'ijoro. Abafite uruhu rushire, amateraniro ni saa 3 z'ijoro. Bwana sifiwe sana. Tugiye guherekeza umushitsi. Habaye ari he? Natambuke.